dinugaan na dito sa may kakay, dami na. Para dito guys. Balik ka. Diri na, ano ako, Bahala ka, balik ko neto. Balik ko neto. gusto ko yung sa ang dami. Basta kakarne man. Ano sila? Wala man dyan tao. Ano pa? Ano? Ano pa? Ano? Hey. Ano pa? Ha? Thank you for people. Hi, Reed. What is it? Hi, Reed. Read me. No, read me news. Anong sabi ni Papay? Gila. Sabi, si Daddy Mike. Ha? Dito si Daddy Mike sa mga kamera. Miss Daddy Mike. Ha? Miss Daddy Mike. Thank you for 9 people. Hi po. Thank you for likes. Thank you so much for the likes. Thank you so much. Wherever you go, tatatamanin. Hi, Shubham Takor. Hi, thank you for likes. Oh, kami ba kayo nagpunta sa iyo dito nila? Dede. Ano man? Ta-ta-ra-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ra. Where are you from? I'm from Philippines. I'm from Philippines. Philippines. Dede Mike. Daddy Mike. Ay, si Daddy Mike. Ito na sa malayo. Nag-welcome. Shhh. Nilarig si Daddy Mike. Shhh. Daddy Mike. Nika tatame. Kumali ka. Nene. Yan, ba't ka nang tatatamad? Thank you so likes. No number. Hi, Father Mate. Nano pa? Nano? Naren? Ano ni papakuha mo?
Sila. Sila? Ay, sila. Kanina ako kakamit sa kanila. Hi, Father Mate. Thank you sa likes. Wherever you go, whatever you do, I will be right wherever you go, whatever you do, I will be right. You. You are so beautiful. Oh, thank you, Nish. Nishi, thank you, Nishi. Can I see your back? Why? I'm engaged, guys, so hope you respect. I'm not available. I'm not available. I'm not available. I'm a boy. No kids here. No kids. Thank you for 13 people in the house. Wow, you're pretty. Really, really, thank you. I told you I don't like bed here. Sorry. Nag-diretso na maras sa guro. Jayla? Itatakas. Jayla? Thank you for watching. Hello and a good evening to you. Hi. Good evening, thank you. No, I don't like that. Ano, Gila, paano man tabisan ano ko dito sa iba? Ha? Paano dito mo? Pa-fix man niya dito. Kabit. I get plain. Okay, right. Now, okay, take care. Adam. Adam, yeah. Okay, thank you. Oceans apart. And that's lonely. Ay, nako. Thank you, 9 million. Thank you for the 9 million in the house. Hi, Christopher. Thank you. Hello, hello. Oh! Ay!
I'm from Philippines. Patanahan mo yun ha. Thank you for the like. I'm glad you tricks. Thank you for the likes. Thank you to keep the likes. Bakit? Bawal yan, namamano ka. Alam mo. Ala. Wherever you go, whatever, thank you. I will be loving. Oh. Hi Abby, best friend Sheryl. Hi Abby, thank you for joining Abby. Asa na? Hello. Where? Hi RD. Hello RD. Asa na? Thank you 13 people. Thank you sa nagla-likes. Want my number? No. No thanks. Sorry people because I'm engaged. Thank you for being nice here on my live streaming. Thank you guys. I'm really appreciate. She already. Thank you 12 million. This is Sheryl, you're the best po and you are kind po. Thank you Abby. Thank you. Good morning, beautiful, and I'm Edmondson from Guabera, Paraiba. Okay. Thank you for joining here, Sir Edmondson. I am Bulgarian. Okay. From Bulgarian. Hello from Bulgarian. Hello gorgeous and beautiful and wonderful. Thank you, Luigi. Best of Sheryl, you're welcome po. Dadaan ka na sa sumawa. Dali, 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 dali. Hindi, ito si daddy mo. Kulang ko dali, may kudang ng lulot. Sila. Bye-bye. What are you doing? I drink coffee. You have such beautiful and sweet smile. Thank you, sir. Luigi. That's lonely goes on the line. It doesn't stop. Oh God. Sit, baby, you got me going crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here.
This is so good. Really. How are you? I'm fine. You are beautiful and open. And sweet smile. This is so cute. I'm fine. Where's your boyfriend or husband? My boyfriend, my husband to be my fiancé. Ay, wag. Ang kagat ko. My fiancé, he's going back to US, but soon he will come here soon. And we're getting married. Hi, Sir Ben. Thank you, Sir Ben. Don't you guys live together? We live together soon. We live together soon po. You're welcome. Thank you always, Sir Ben. You're so cute, and when you do that, look, you're so sincere and gorgeous. Where are you from, Sir Luigi? Where are you from? Dadang! Babang! Hi, Babang! Babang! Bang! Luigi from Italy. Nice to meet you, sir. Thank you for joining me. Hi, where are you from? I'm from Philippines. Alexa. Grace Bahay. I'm Alexa. I'm from Philippines. Good evening. Good evening then. Pinay ako. Luigi from Italy. Okay. Thank you, Sir Luigi. Elton. Hi, Elton. Tudang! Babang! Bang! Kiss mo si Muwa. Ayaw doon! Masino ka doon? Ay! Magkato naman si Babang sa sa luyaw. Hi, Jeff. Hello. Who is your daughter? My kid's only one. It is a son. I have only one kid. My son. No daughter. She's my niece. Hey, Jeff, where are you from? Tired today. Naabot pa lang ka mo? Halika mo sa tulay. Nagabi ka ito. Di na ako Wow. Di na ako nakatipid ko. Thank you ka. Ayaw mo kami, lumpia. Lumpia, sige. Makanin si Grace. Wow. Baltimore, Maryland, USA. How old are you, Sir Jeff? How do you see it? You're getting married, right? Yes, I'm getting married, Sir Jeff. I'm getting married soon. Where are you from, if you don't mind? I'm from Philippines, her friend. Hi, Sir Jeff. I'm from Philippines and I'm 41 years old, something like that. Baltimore, Maryland. Wow, Baltimore. Baltimore, Maryland. Oceans of fire. I know we talked, you told me you were getting married. I know, we talked, you told me. Yes, I'm getting married. Yes, I'm getting married. You don't mind, yes. You're 41 years old. If it doesn't work out for you, I will be there for you. I'm 61. Sana all. No. We're getting married this year. And he's good and we're perfect each other. He's sincere, loyal,
a very supportive partner and kind, respectful, and he loved me. Super tons. Super duper, and I love him too. We can get married before the year is due. No. Rugado ha. Napahinga yan. Wow! Kung to si Dada. Ingatan mo naman, Da. How old your fiancé? He's older than you. But it's fine. He looks so fine. He looks good. Pero ganda. Kayo sa pakanan. Hindi na bata mo. Nulat ka talaga sa bata mo na mag-urugig, Hindi ha? lagi hindi. Ibang baho nilalaman mo. Kakaiba? You're so pretty and beautiful, gorgeous girl. Thank you, Sir Jeff. Dahil nagulong na kita yung kanter. Naraw ay manyag ko sa inyo. Ha? Naraw ay manyag ko ka na. Sino niya din? Gila. Oh, si Gila. Ano na? Napalitan na. Can I at least come to the wedding? If you can attend the wedding, yes. Why not, Sir Jeff? Kahit na. Magbabahoon pa. Grabe. Thank you, Sir Jeff. You can attend. Oh, you have a date for me for the week? No, my God, no, I'm not like that. Ew. I don't like playing. Hi, Sir Thomas. Hello. Hi from Denmark. Long time no see. Long time no hear, Sir Thomas. Long time no hear. Sir Jeff, I don't like playing. That's not my type. You have a friend for me? I'm asking. Sorry. Yes, I have a friend, single. Sorry, I misunderstand. Yes. But are you single, Sir Jeff? All good. Are you single, Sir Fred? Ba siya si Papay Dita? Hi, Jess. Thank you, Jess. Bye. Hi, Jess from Sir Jeff.
If you're enjoying this stream so far, don't forget to smash that like button. It really helps to the channel out. Ah, thank you, JS. Thank you so much. Ito sa Bonzo. Ang live. Ikaw sa doon. Obladi, obladayan, yeah, from JS. Ano ba yan? Si Sir Fred na ano? Ang gamit mo. Ano ba yun? Babay. From JS. Opo. Ano? Obladi, obladaan, Tabon ka? Kaya naman ang lako niya. Ito ko. Alay ba ko? Obladi, yeah. Is that your fiancé? Who? No. My fiancé name mine. Lalagyan ba? Chihuahua King? Daddy King? Ano ko no? Ano problema? Ha? Daddy King. Ano nga eh? Diba? Nakadali daddy. Nakadali daddy. Lalagyan. Lalagyan. Daddy Mike? Daddy Mike? Daddy Mike? Daddy King? Hello from Japan. What's up? Hi from Japan. Okay, gotta get some sleep. Okay, Sir Jeff. Thank you for joining, Sir Jeff. Daya man. Hi. The guy that was just next to you. No, she's my brother. He's my brother. Hi, Belle. He's my brother. May ano pa ba doon? May ano pa ba kayo dito? May dinubuan? Oh, bloody! Tulog sa lights kay bawal kita sa music. Dada! Daddy Mike. Ano Ash? Ay ano. Oh bloody. Oh bloody. Wawan, come here. I'm outside. Oh, naguray.
Obladi. Oblada. Da, 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 da. Ay, sabi pa sa lugar. Ay, sa ako talaga pagkarayan kantuan. Era si Jerome? Noon. May nag-send ako sa GC. Nag-screenshot ako sa Google Maps na pa ano nga na ako. Ako lagi albay. Eh, gusto nga mga gusto na agad ako mga lang yan. Obladi. Oblada. Bigay yung cellphone. Hindi naman nagpate. Ay, iba-iba ba? Ada na kanisa talaga. Hanapin sa pantabin mo. Nalamig ba naman ako? Obladi, oblada, ah, da, 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 da.
naiintindihan ko na kung bakit may kilala ako doon. May kilala talaga ako. Hindi mo kasi pagkaraon mo. Para. Walang bitaw. Walang bitawan. Ang mga bawal mo sa utang. Sabi. Puro ka kayangin. Papalawas-lawas pa eh. Ang pag-una, problema. Mila, magpapis ba dito sa ina? Ang magkanto na ba? Kanya-kanya lang ang tugtog. Oo, sa'yo lang ang tugtog. Iba-iba lang. Dapat parang yun. Dapat parang sa listik niya kay Ani Bagorang dito nakaluhod. Iwiluhod, ano niya kay kami. Kami samsam kabat ko na Sheryl, masaya ko. Masaya ako. Oo. Kung sino lang yun mag-intra. Masaya ako para maano. Nirejud ko naman. Sabi ko, ano yung kamukha eh. Hapro. Haruan, bahala na para mayroon man. Sa ina ka na eh. Para mayroon sa ina man lang suot. Ito kami sa anak nagkak eh. Di ba mayroon man lang suot? May stick. Hanggang ano yung adan na ano na kidyo. Uy! Depende pa na yun sa ano. Hanggang ano na si Diyos, level ako na yun. Basta ano. Ang lakay ko nagilo. Saan mo? May simba or adlaw. Aga-aga. Oo, alasin sa aga. Oo. Ang problema, di ba nakakasubay? Medyo makamatay. Sumba? 360. What 360? How much? How much what? 360. How much your face? Face? Sinabi ko lang. How much? Ay, naka-live ka? Dili ko na ano, naka-live. Bira ako mag-live. Dili, maali. Dili, naano ba ako na work ko na live? Kaya, dili ako. Ay, pag nagkapadalawan mo, ay, kumbaga, nawal mo. Nakakanto sa live. May bawal din. Pwede may bata, may guide sa maguran. Okay lang sana kung ito lang siya. May coach na yung bawal. Hindi, may ito yung bawal. Tapos na ano lang na ako, hindi na ako mag-diri ko na siya review. Ano naman ang gusto niya? Sira na ang delete. Hindi ko naman dapat magsunod ka sa kaya nakakamuha. Kaya tagdilon na na strawberry. Ibitay ko na. Urabang dili ka pagalon. Habang di karugado.
Tudang. Tudang gang. Bye bye Tudang. Bye bang. Kamay bang. Hi sigab, naman mo sigab. Hi sigab. Kami namin nagkadaan sa ang Hello Lito Perlak. Hi Lito.
Sige ha. Bakit? Airplane si Daddy Mike. Ito na si like si Daddy Mike. Or si hi Daddy Mike. Daddy Mike. Daddy Mike miss Angela miss you.
Expensive. Expensive talaga. Worth it. Bagay dito. Lawan sa mga kawayan. Okay. Akan pa ba ka? Ito yung sumapasok. Mga ito na yun. Bali. Ako ba yan? Baho ko nga hapon. Masarap ka. Ay, matabaho ko. Pagkakula ko na baho. Hindi ka na trabaho. Again, sige na dyan. Dito. Hindi
yan. Yung pag-ano, bakit ipit, napili ko ng po. Ako mo yung ipit. Ako yung business niya. Nag-ipit ng po. Yan, ito lang. Wala doon lang, ba't yung trabaho sa bahay?